بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Shalom wa Islam, kwa yamika Allah subhanahu wa ta'ala wala kwe watukomulika azizie kugapata majiku gakushimbishika majiku gegano teni ga mwezi wa Dhulhijja. Shalom wa Islam, wele utendele wapelesha Allah subhanahu wa ta'ala pakutufawe nituwendi tuwakuyamishila mukutuikari Allah umajiku gegano kagawele gakushimbishika pamero pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hizo ni kuenda kwa Allah kutabeleshe madibilo jinji kwa Islamu walakwe wadibeleshe mukupanga ne ibada ya kulikanga nilikangana mumajiku gegano. Allah subhanahu wa ta'ala wadibile jile manganyajo mpelaga ya wati tekaweshe tumtumike Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kutishitendo shamboni shakupanganya mumajiku gegano teni ga Dhulhijja bazi shikuwaga shakuzalala nnobe kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kupatila madibilo nnobe kwa Allah kulikanga ni kushipanganya mumajiku gani ni Allah subhanahu wa ta'ala abeleshe madibilo kwa Islamu wozubeweni. Asalongo Islam tukwembeshea kuti insha Allah ta'ala mudiri kudiala amizi diwe diri ku ya Arafa Ijuma ni diwe diri kudia Eid. Sano iwajilu kukumbuziana muishindu yalakwe yajikuzozigo kwa shila Islamu kuipanganya mudiri ku dia Arafa. Nobe Islamu ajula juangana jukombola kwa ula ku Makka muniye ja kupanganya haji. Asalongo wa Islam diri ku dia Arafa diwele diri ku ya kushimbishika kwa bazi diwele diri ku ya kuzangala laganno pe Allah subhanahu wa ta'ala. Hizo ni diri ku dia Arafa ni diri ku dia kurawa pulumuzi yaga, yani Allah kurawa pulumuzi yaga shikapulu wao ni moto wa jahannam. Kwa digongo di ibada ya kupanga ni yaga mudiri ku dia lakwe ni mpaka ahlul ilmi akutuzadila kuti shaitani akuwaga pa kudanda ulanno pe mudiri ku dia Arafa. Kwa digongo de ibada ya kupanga ni yaga wandu ni madibiluga kupataga ni shipulumu kwa shaku pataga wandu huo kwa Allah subhanahu wa ta'ala shaku wankupulumuka ni ipoteri yaidi kwa moto wa jahannam. Asano kwa Islam ishindu ikurozigwa kuipangania uwe watudiwe Islamu mudiri ku dia Arafa shandanda ni saum wandu tuwe paniye ja kutidiri ku dia Arafa basi dile disu kudi tuwe pa saumu ja sunna. Asana leo Islam panawane watukombele kutawa majiku ganega nitujendelesele insha Allah ta'ala nituishenie ja kutipadisi kadiri ku dia Arafa basi nombewe wakwe tujendelesele kuwa pasaumu kwa digongo dia madibilo gaga kupatikana kwa mundu nkutawa diri ku dia Arafa. Asalongo Islam umadibilo gawagara limtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam gakwambaga mundu jwa kutawa diri ku dia Arafa ni kupata kwa maghfira, kupata kwa shikululuko. Hadithi ya rimujili Abi Qatada radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an sawmi yawmi Arafa. Abu Qatada radiyallahu ta'ala anhu akusimudila kuti panadiri kumtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jwa uzidwe pa kwambaga umbo ni wakutawadiri ku dia Arafa. Faqala tumini jwa janjile kuti yukaffiru sanata almadiyata bari sawmuju jikumputila mundu zambi ya shaka shashipitile walbaqiyata ni shaka shambujo. Asano kwa Islam kutawadiri kudimpebe ya Arafa Allah subhanahu wa ta'ala akumputila gamundu nkutawajo zambi zyale wile mushaka shantundu shashipitile
ni mpaka ni zambi ziyambujo bimaana mushaka shashikuika mbujo. Asalongo Islam wele utendeli wakupatikana na bakupitila saumu jadiri kudimpebe ni tuwendi tuwandu wakoresela kutipadi sediri kudiala diala amisi tajikuikaji bazi orweni watu dia Islamu tuwe basaumu jalakwe kuti tuyenombewe wakwe wakupata mautendeli galakwe gabagara limtumiki Muhammad alayhi salatu wassalam. Shele shandanda shawidi shashikubajilo kwa Islamu kushipanganya mudiri kudia Arafa ni kushuluya kwa kuomba dua. Ashalongo Islam pangadi mundu jwajudi para pa mavuto namba wandu hozo veni tudi mavuto pego gawele gakule kangana wane wana mavuto gailwele wane wana mavuto mupande wageni wane wana mavuto mupande wandamo wane wana mavuto mupande wa arzak mupande wa kurora kwa riziki. Sano ashalongo Islam mavuto gelegozo vega wakwa wenda wako kuti awe wakutufulumuzya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sano ikuwa yamboni kwa mundu Islamu kuwapata yadi jakwa omba Allah subhanahu wa ta'ala kwa mazukugozo vegene nobe diri kudiala kwa di Arafa kwa digongo modiri kudia Arafa. Allah subhanahu wa ta'ala akuwaga pakuzangalala nizo ni akupuchilaga dua ya bandu pandavi jakwa ombaga Allah subhanahu wa ta'ala. Lelo adino waslam oze tudi mavuto wani tukulepela kupanganya salawat uzwadi sala ya jamaa mizikiti kwa digongo dia mavuto gagatusimeni sana mavuto mpela galakwe tuaombe Allah subhanahu wa ta'ala nobe padiri kudi Arafa shila mundu Islam anyakule magara gao ni kwaomba Allah subhanahu wa ta'ala kuti Allah atuvulumuri mavuto galakwe igaga. Asana ariwe Islam mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam batuza disirie senene pakwambaga dua ja kuomba mundu diri kuja Arafa. Tume alayhi salatu wassalamu watite kuti khairu duai dua jambo ni kwa basi dua yaumi Arafa ni dua ja kuomba mundu diri kuja Arafa. Sana roshi Islam bende yankuraka kwa Allah subhanahu wa ta'ala mudir kuja Arafa bende mautendeli khairatu dunya wal akhirah mautendeli ga dunia ni akhirah mudir kuja Arafa. Tume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni wele watu jadi shide kuti khairu duai dua jajiwele jambo ni kwa bazi dua yaumi Arafa ni dua jadiri kuja Arafa. Tume sallallahu alaihi wasallam ni waweze tukuti wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli ni maloye gambone gangwete pamishete une ni gakwete pamishete asimina biwadi jinkani meune ni maloye gakuti la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Maloye galakwe gawajilu Islamu kugawidizya mukugalumukula mudiri kujala kudi Arafa la ilaha illa Allah pangadi wawajilu kwa popela ikawe Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu mutundu kwa jikari Allah la sharika lahu wangadi ambuzanga wao Allah lahul mulku umwenye wosubewene wa Allah subhanahu wa ta'ala walahul hamdu nilumbidilo zubilweni lo Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ala kulli shay'in qadir nironi Allah ninziene ukombozi pashanya yozubeni. Asano kwa Islam dilema lwego ditutuga sunje muntwe nitu kugawidira padiri kuja Arafa akutuna mkusulia kuomba madua pa kuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Asana roshi Islam waweshete al-Hafidh ibn Abdul Barri rahimahullahu ta'ala waweshete huti duau yaumi Arafa mujabu kulluhu fil aghlabi kuti dua ja kuomba mudiri kudi Arafa basi jiwele ja kuposheli do joro vijeni kakajinji dua ja kuomba mudiri kudi Arafa basi Allah subhanahu wa ta'ala awele wa kujiposhela madua ga kuomba diri kudi Arafa
bazi Allahu subhanahu wa ta'ala awelewa kugaposhela mavuto gadingwa tukuzimangana nago we aslam iza uzu idingwa yeyuko tupata we aslam sana yele iza uzyoyi iwe ya mundu jumo au ya bandu babidi au ya islamu ozubene au ya islamu shantundu bahati gele mavuto goru vigenego bakwa danda udila bako ni Allahu subhanahu wa ta'ala ni diri kudiambone dia kwa danda udila Allah mu mavuto gatukwete ni diri kudia Arafa pela mwaweshe tele mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuti khairu du'ai du'au yawmi Arafa kuti duwa jambone ni du'a je kuomba diri kudia Arafa ni asalo ngwa Islam ozubene tukoresele pakwambaga saum jadiri kudia Arafa kadhalika tukoresele madua kwa omba Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa danda udila Allah subhanahu wa ta'ala mavuto getu na mbozoni ikuwaga yambo ni mundu islamu kuzagula ndavi ya kuomba dua tano munkutila mwandavi jambo ni jampaka mundu kutama ni kuomba dua nobe mudiri kujala kwa di Arafa ni ndavi ja ba'da salati al-asri ila ghurubi shamsi kutandila gapa ujo basala ja asri mundaro arli asri adizi ushiri nganadi baroni masengo ga kutenda ikawe atame bazi na diri ushiri nawe jenkubenda madua paka pandawi ja kutiwila kwa diwa ashalongo wa Islam yele watudi waslam tuipanganie ngani tudiva ine ya kupangania pandawi mpela jelezi na mboro viweni kwa diri kudele di Arafa baada salati al-asri iwajilu kutama bazi shinga kunyumba au maloga gadigoze gambo ni kutama ni kwa omba ga Allahu subhanahu wa ta'ala kuti Allah atuvulumuri mavuto gatudigano hal kadhalika Allahu subhanahu wa ta'ala atubimauti ga dunia ni akhira hal kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala aywa kululuka ile yetu nizo ni Allah atube kudimba ngana kwa kuimidisi kamudini jao subhanahu wa ta'ala yalakwe ni iwajilu kuipangania hal kadhalika kushuluya kuwenda madua ni kushuluya kulumukula malewe gabadi kulumukula mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam gakutigo la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayka. Subhana rabbiya rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.